الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكون يقول مانا الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. الله كبغين مازن ngabirize kuri twara dushoboza ibyiza bikagerwaho kandi akaduha kubikora tukabitunganya. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا. ترمسبا الله سبحانه وتعالى يكون تقواتيرا ibyiza turimo turakora muri iyi minsi min a'zamiha wa ajalliha, no mu bikomeye turimo turakora muri iyi minsi bikomeye cyane bikunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala harimo gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. faqad qala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam niyo yavuze ngo man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. umuntu wese uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ibyo akabikora imanan, koko ari umwemeramana yemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ukwiye kugaragirwa wenyine mu kuri atabangikanyijwe n'icyo ari cyo cyose, akaba agendera kure n'umwanda w'ibangikanyamana shirk. wahtisaban, nanone uko gusiba kwe akabikora lillah, nta wundi agambiriye kwiyereka, nta n'undi atezeho ibihembo muri uko gusiba kwe uretse Allah subhanahu wa ta'ala. la riya'an wala sum'atan, akaba atabikoze kugira ngo abantu bamurebe cyangwa se bamuvuge ko nawe yasibye, oya, ahubwo akaba yabikoze agambiriye gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala, anizera nta gushidikanya ko ibyo ngibyo yakoze nta wundi uzabimuhembera uretse uwo Allah subhanahu wa ta'ala. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, umuntu nk'uwo nguwo ngo Allah subhanahu wa ta'ala ahita amubabarira ibyaha byose yakoze byabanje mu myaka yashize. ntabwo ahangaha ikigambiriwe ari umwaka washize, oya, ahubwo ni imyaka yabanje, imyaka yose yabanje cyangwa se yabanjirije iyi Ramadan urimo urasiba, ngo Allah ahita kubabarira ibyaha byose wakozemo. taban ibyaha bigambiriwe ahangaha ni as-saghair, ni bya byaha bitoya umuntu agwamo rimwe na rimwe, ariko burya iyi Ramadan iyo uyisibye Allah bigira impamvu yuko ubabarirwa biriya byaha byose byabanje mu myaka yashize, yani min as-saghair, mu byaha bitoya. فهذا ibi biri kwerekana ubuhambare bwo gusiba iyi Ramadan. وقد قال عليه الصلاة والسلام, no mu hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man sama yawman fi sabilillah, umuntu uzasiba umunsi umwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa, Allah ashyira kure uburanga bwe n'umuriro ibirometero bingana n'urugendo wakora imyaka 70. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار. الله سبحانه وتعالى ترى مسويكها تركر من جهنم، ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا. ترى مسبا الله يكوا توري جاه بجاه تقام كوري أكتجرنم هو سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. ثم معاشر الإخوة بفني وإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم جاء اسمه رجعت من كتاب الصيام وبالله التوفيق. واليوم إن شاء الله كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نذكر 3 مسائل. تجي كفوق زميمري مسائل زجرا مريشاتو بإذن الله تبارك وتعالى. دسبي الله أدوتيرين عند دويكم سبحان رنيزا ndetse no gusobanukirwa neza ndetse no gushyira mu bikorwa. Allahumma amin. المسألة الأولى, مسألة يا mbere, من كان عليه القضاء من رمضان فأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي فما الذي يلزمه. يعني مسألة يا mbere cyangwa se ni ihurizo rya mbere tugiye kurebera hamwe بإذن الله تبارك وتعالى. من كان عليه القضاء من رمضان,
umuntu aramutse hari iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadani, muri Ramadani yashize y'umwaka ushize, fa akhara alqada, hanyuma agakereza kuzishura iyo minsi yishe muri Ramadani y'umwaka washize. Murabizi neza yuko abayisilamu iyo umuntu afite iminsi yishe muri Ramadani, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo fa'iddatun min ayyamin ukhar, ngo azishure nyuma ya Ramadani mu yindi minsi, abariyo azishuramo ya minsi yishe mu kwezi kwa Ramadani, igihe ari muri babandi koko bakwiye kwishura. Allah yaramubwiye ngo icyo gihe abagomba kuzishura mu yindi minsi nyuma y'ukwezi kwa Ramadani. Umuntu yari afite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadani y'umwaka washize, fa akhara alqada, aritinza kwishura, ntiyabikora kandi yari afite igihe cyo kwishura, hatta dakhala alayhi Ramadanu tali, akomeza kwitinza kugeza ubwo indi Ramadani y'undi mwaka imusanze atarishura na Ramadani yashize y'umwaka washize. Umuntu Ramadani yindi irinzi imugereraho agifite iminsi yishe muri Ramadani yabanjirije iyo ngiyo imugereyeho, ntabwo arishura. Fa malladhi yalzamuhu, umuntu nk'uyu nguyu abarebwa n'iki? Cyangwa se ni irihe tegeko rimureba mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-ulama, abamenyi, jumhurul ulama, abamenyi benshi, haba madhhabu ya Imam Maliki ari nawe nyiri iki gitabo turi gusobanura, wakadhalika الشافعية نبرك المذهب يا إمام الشافعي، وكذلك الحنابلة نبرك المذهب يا أحمد بن حنبل رحمهم الله، يرون ونيوكو إذا كان تأخيره من عذر، iyo umuntu nk'uyu nguyu kwitinza cyangwa se gukererwa kwisura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadani y'umwaka yashize, iyo uko gukererwa min udhrin bifite ishingiro kuko yari afite impamvu itamwemerera kuba yakwishura, kamra'atin kanat hamilan, urugero nk'umudamu wenda Ramadani y'umwaka ushize yamusanze atwite fi Ramadani, yani fa aftarat bisababi alhamli, biba ngombwa yuko arya ku manwa ya Ramadani icyo gihe kuko nyine yari atwite. Thumma waladat, nyuma aza kubyara kwibaruka, fa asbahat turdi'u tiwala almudda ba'da Ramadan, hanyuma nyuma yuko amaze kubyara uwo mudamu, ubwo urumva ko birumvikana agomba kuhita atangira konsa umwana we, atangira kumwonsa kugeza ubwo Ramadani y'undi mwaka imugereyeho atarishura n'iminsi yishe muri Ramadani yashize ubwo yari atwite. Ubwo urumva uyu nguyu afite impamvu, Ramadani yamusanze atwite, nyuma ya Ramadani arabyara, na nyuma yuko abyaye arimo aronsa umwana, mpaka indi Ramadani imusanze agihugiye muri ibyo ngibyo byo konsa umwana. Uyu nguyu ngo hatta dakhala alayha Ramadanu al-akhar, kugeza ubwo indi Ramadani mugereraho agihuze mu konsa umwana. Fahuna la yakunu alayha illa al-qada'u faqat, umuntu nk'uyu nguyu bamenye baravuze bati nta kindi kiba kimureba uretse kuzishura gusa, yani igihe cyose azabonera akanya agatangira kwishura iminsi yishe muri ya Ramadani y'umwaka washize, icyo gihe abagomba kuzishura gusa, nta kindi kintu kimureba, nta byo kugaburira umukene buri munsi, la, uyu nguyu abagomba kuzishura faqat gusa. Amma naho in kana ta'khiru li ghairi udhrin, naho iyo uko gukererwa kwishura iminsi yishe muri Ramadani nta cyabimuteye n'ubunebwe gusa, yakagombye kuba yarishyuye mbere yuko izo Ramadani imugereraho cyangwa se imushyikira, ariko yagenze biguru ntege akomeza kwitinza nta mpamvu afite, kugeza ubwo indi Ramadani musanze atarishura ya minsi yishe muri Ramadani y'ubushize. Faljumhuru ala annahu yaqdi wa yut'im, abamenyi benshi zira madhahibu twavuze havuyemo Abu Hanifa babona yuko umuntu nk'uyu nguyu yaqdi, abagomba kuzishura iyo minsi, wa yut'imu, akanagaburira umukene buri uko yishuye, yani azajya asiba umunsi anagaburira umukene buri uko yasibye umunsi. Wa yut'imu an kulli yawmin miskina, azajya asiba yishure na buri uko yishuye agaburira umukene buri munsi. Wa qad ruwiya hadha
عن 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ibi byemejwe na bamwe mu basahaba, byemejwe n'abasahaba bagera muri batandatu. wala yu'lamu lahum mukhalifun min as-sahaba, kandi nta wundi musahaba wigeze ugaragara unyuranya nabo ku byo bavuze. Yani ibi ngibi tuvuze abasahaba bagera muri batandatu barabyemeye. wala yu'lamu lahum mukhalifun, nta nubwo hazwi ko hari umusahaba wigeze unyuranya nabo kuri ibi ngibi bavuze. ولهذا إنه إمام مالك رحمه الله يبيزن يمجي توجه موطأ أزنائي أثر. وحدث يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ويو عبد الرحمن بن القاسم أبيكو يقول إسي أجاق فوغانغو إسي كان صحابيا يروم الصحابة كان يقول ويجاق فوغانغو من كان عليه قضاء رمضان ngumuntu wese uzaba ufite iminsi yakagombye kwishyura yishe mu kwezi kwa Ramadani falam yaqdihi, hanyuma akagenda biguru ntege niyishure, wa huwa qawiyun ala siyamihi, kandi afite imbaraga ashoboye kuba yakwishura, nukuvuga ngo nta mpamvu afite, hatta jaa ramadanun akhar, agakomeza kwitinza kugeza ubwo indi Ramadani imusanga atarishura n'iminsi yisha muri Ramadani yashize. فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا, nguyu abagomba kugaburira buri munsi umukene, yani مع القضاء binagendana no kwisura iyo minsi, مد من حنطة وعليه مع ذلك القضاء, ngo kandi binagendana no kwisura, binagendana no kwisura. طبعا twabonye yuko ntabwo ikigambiriyo ari muddu, ahubwo twabonye ko kiri sahih nisfu sa'. umuntu nguyu uku kugaburira abakene twarabibonye abagomba gutanga nisfu sa', yani kimwe cya kabiri cy'igipimo bita sa'. twabonye ko ni nk'ikiro n'inusu cy'umuceri cyangwa se cy'ibishyimbo n'ibindi biribwa muri ako gace. wa alayhi ma'a dhalika alqada, ngariko ibyo ngibyo binagendana nanone no kwishyura. no kuvuga ngo umuntu nguyu wagenze biguru ntege kandi yakagombye kuba yarishyuye igihe yari agifite ariko akomeza kwitinza nta mpamvu afite, uyu nguyu bagomba kwishyura igihe cyose azishyurira. bagomba igihe cyose azishyurira azishyuriye minsi ayisibe. ثانيا cya kabiri nanone wa yut'imu an kulli yawmin miskinan, na buri munsi aje buri uko yishyuye anagaburire umukene. wa haddatha yahya an malik, nanone imam malik ngo annahu balaghahu min an sa'id ibn jubair mithlu dhalik. imam malik nawe ngo yagezweho nuko na bamwe mu batabi'ina harimo ba Sa'id ibn Jubair, nabo ngo nuko nguko babibonaga na bamwe mu batabi'ina yuko umuntu wagenze biguru ntege ni kuri yabigenda. wa dhahaba al-Hanafiyya, hanyuma bari kuri madhhabu ya Abu Hanifa bo babona yuko ila anna alayhi al-qada'u faqat, ngo umuntu nguyu abazishura gusa atagaburiye umukene. walaysa alayhi it'amu, ngo nanga bagomba kugaburira umukene, ngo kabone n'ubwo indi Ramadani yamusanga. wa dhahaba ba'd as-salaf, hari na bamwe mu bamenyi mu batubanjirije bo babona yuko ila anna alayhi al-it'amu wala qada, hari na bamwe mu bamenyi babona yuko nguyu bagomba kuzagabura gusa ngo ariko nazishyura iyo minsi. wa qawlu ar-rajih, imvugo ifite imbaraga ni qawlu jumhuri al-ulama, ni imvugo y'abamenyi benshi ira twavuze bwa mbere, annahu yaqdi, umuntu nguyu witindije akanga kwishyura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan, agakomeza kwitinza nta mpamvu afite ibimutera, kugeza ubwo indi Ramadani imusanze agifite ibirarane by'iminsi atishyuye muri Ramadani y'umwaka washize. uyu nguyu yaqdi, abagomba kuzishyura iyo minsi. wa yut'imu an kulli yawmin miskina, ndetse akanagaburira umukene buri munsi buri uko yishyuye. fa innahu aqwa ma warada fi hadhihi al-mas'ala, iyi niyo mvugo ifite imbaraga muri iyi mas'ala. wallahu ta'ala a'lam. المسألة الثانية مسألة كبيرة بارك الله فيكم، ni mas'ala yerekeranye man aftara fi Ramadan ma huwa zamanu qada'ihi. ni mas'ala nayo umuislam abagomba nayo kumenya barakallahu fikum. man aftara fi Ramadan, umuntu waba yarariye ku manwa y'ukwezi kwa Ramadan, ubwo bisobanuye ngo umunsi akabara wishe. ma huwa zamanu qada'ihi, ni gihe ki abagomba kuzishyurira iyo minsi.
yani umuntu dufite umuntu urimo urarya ku manwa y'ukwezi kwa Ramadani bitewe wenda n'impamvu runaka. Tayib, qaida twese turabizi umuntu wese nk'uwo nguwo abazishura nyuma y'ukwezi kwa Ramadani. Mathalan wa murwayi ufite uburwayi bukira akaba ari kurya ku manwa y'ukwezi kwa Ramadani, min al-ma'lum lada al-jami' nk'uko bizwi kuri benshi abagomba kuzishura nyuma ya Ramadani. Tayib, فما هو زمن قضائه abazishura ryiki ryari uko Allah mutegetse kuzishura. فقال الله تعالى الله يرفض ngo فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, uzaba muri mwe arwaye cyangwa ari ku rugendo rwose yemerewe kuba yarya ku manwa ya Ramadani, ariko akazirikana neza yuko nyuma akazirikana yuko iyo minsi abagomba kuzayishura ngo mu yindi minsi. Tayib, ma huwa zamanu qada'ihi, iyo ni gihe ki umuntu nk'uyu nguyu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadani abagomba kuzishurira. barakallahu fikum. قال العلماء abamenyi bagaragaje yuko barakallahu fikum, ariko mbere yuko tugaragaza imvugo y'abamenyi katugaragaze ma awradahu al-imam Malik rahimahullah fi kitabi, cyangwa se ma warada fi kitabi imam Malik, katubanza tugaragaze athari yagaragaye muri iki gitabo. barakallahu fikum. حدث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول, يبيت أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني كان تابعيا ويروم تابعي, يعني أري مبابا نبى الصحابة رضوان الله عليهم, أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول, ويو أبو سلمة بن عبد الرحمن ويumvishe Aisha mama wacu w'abemeramana akaba umudamu w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngo uyu nguyu yamwumvishe agira ati, yani uyu Abi Salama Abdurrahman bin Abdurrahman yumvishije Aisha radiyallahu anha umudamu w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agira ati, in kana la yakunu alayya as-siyam min Ramadan, ngo hari ubwo nabaga mfite iminsi nishe mu kwezi kwa Ramadhan ngomba kuzishura, fama astati'u asumuhu hatta yati Sha'ban, ngo nkatinda kuzishura iminsi nishe mu kwezi kwa Ramadhan ngo mpaka Sha'ban yagera akaba aribwo ntangira kwishura. Yani Aisha radiyallahu anha hari igihe yabaga afite ibirarane by'iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhan, hanyuma Ramadani yarangira aho kugira ngo yihutire kwishura muri Shawwali, Dhulqa'da, Dhulhijja cyangwa se muri Muharram, muri ariya mezi ya Kiislamu yandi ya nyuma ya Ramadani, aho kugira ngo yihutire kwishura iyo minsi ngo agatinda kwishura ngo mpaka Sha'ban igeze. Sha'ban murabizi bavana Islam ni kwa kwezi kubanziriza Ramadani. Aisha ngo yabaga afite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadani, aho kugira ngo nyuma ya Ramadani yihutire kwishura agatinda yabona Sha'ban yinjiye igeze, yani kwa kwezi kubanziriza Ramadani, kuko nyuma ya Sha'ban Ramadani niti kurikiraho, ngo Aisha agatangira noneho kwishura muri Sha'ban, yani habura iminsi mike ngo Ramadani nayo yindi ya kabiri ihite yinjira. Tayib, iyi athari iri kwerekana yuko ala anna ma ba'da Ramadan إلى دخول رمضان الآخر وقت للقضاء. أثر إركورة كان يوكو nyuma ya Ramadani uba warishemo iminsi kuzageza mbere ya Ramadani yindi y'umwaka utaha, aho hagati hose nicyo gihe umuntu aba agomba kwishuriramo. Yani guhera muri Shawwal Ramadani ikirangira, guhera muri Shawwal, tabani Shawwal igambiriwe ni ku munsi wa kabiri, kuko umunsi wa mbere wa Shawwal aba ari umunsi w'Eid, kandi murabizi ko ari haramu mu dini w'Islam gusiba yawm al-Eid ku munsi w'Eid, ni haram. Haba Eid al-Fitr, haba Eid yo gusiburuka Ramadan, ndetse wa Eid al-Adha, ndetse ni Eid bita Eid al-Adha.
ni haramu gusiba. Umuntu aramutse avuze ngo ngenda sibye ku munsi w'irayidi, turamubwira tuti ibyo ukoze ni haramu. Ku rayidi ni haramu gusiba, ni umunsi wo kurya no kwishima no gusabana mu dini w'Islam. Wa idhan ubwo bisobanuye ngo igihe umuntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan, igihe aba agomba kwishyuriramo iyo minsi ni uguhera ku munsi wa kabiri wa Shawwal, yani nyuma y'irayidi kuzageza madha, kuzageza muri Sha'bani, mbere yuko Ramadani yindi yinjira. Icyo gihe kiri hagati ni igihe cy'ufite iminsi yo yaba yarisha muri Ramadan aba agomba kwishyuriramo. Bidalil kuri athari ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Aisha ngo nawe yaritinzaga aho kugira ngo yishyure nyuma ya Ramadan, yabona Sha'ban igeze akaba aribwo atangira kwishyuramo. Fa tabayyana min hadha, ilo biri kwerekana yuko hagati yani guhera nyuma ya Ramadan ukuye mu munsi w'irayidi wa mbere wa Shawwal, naam, kuzageza muri Sha'ban mbere yuko Ramadan yinjira, icyo gihe cyose ni igihe umuntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan biba bishoboka yuko yakwishyuramo. Tayib, limadha, kubera iki Aisha radhiyallahu anha yitinzaga kugeza ubwo Sha'ban igera akaba aribwo atangira kwishyura, yaritindije icyo gihe cyose? Limadha, yabiterwaga n'iki? Qala ulama, abamenyi baravuze bati ngo wadhalika limakani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha, impamvu Aisha yabikoraga ni ukubera kuboneka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuha hubban shadida. Burya rasulu yakundaga Aisha radhiyallahu anha urukundo rukomeye cyane. Aisha radhiyallahu anha rero igihe cyose kubera kuba rasulu yarabaga hari, Aisha yumvaga ko igihe cyose rasulu yamukenera, bigatuma mbese adasiba, akazasiba uko Sha'bani yegereje ku buryo Ramadan yindi ya kabiri leta yinjira. Yani kugira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam namukenera mbese ni yani ntamusange asibye, nicyo Aisha radhiyallahu anha yabikoreraga. Aywa, kanat tashtaghilu bi sha'ni Rasulillah. Aisha igihe cyose yahoraga acungana na Rasul sallallahu alaihi wasallam, avuga ngo hari ubwo yankenera cyangwa se akaba ari mu turimo tugambiriye, yani ko Rasul sallallahu alaihi wasallam amererwa neza igihe bari kumwe. Wa fi hadha al-athar, muri athari nanone, fihi iqraru an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalik. Uko byagenda kose Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabizi neza yuko Aisha yabaga afite iminsi ategeza asiba mu kwezi kwa Ramadan. Ntabwo byigeze bigaragara ko Rasul yabwiye Aisha aramubwira ati ya Aisha, kubera iki utinda kwishyura ukishyura muri Sha'ban? Oya, aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ibingibi Aisha yakoraga Rasul yarabyemeye, ntabwo yigeze agira icyo abivugaho. Rasul sallallahu alaihi wasallam ibi Aisha yakoraga yarabyemeye, kandi yarabizi neza yuko Aisha aribwo buryo bigenzamo. Iyo biza kuba ari ikibazo cyangwa se bitemewe, la bayyana dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kibarabwiye Aisha akamubwira ati ya Aisha, ibyo ukora ntabwo ari byo, ahubwo jya ubigenza gutya we. Walakin ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabizi ko Aisha we yishyura muri Sha'ban, fa aqarra bidhalik. Rasul arabyemera. Iyi ni dalili rero kwerekana yuko igihe umuntu yakwishyuramo iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan ni uguhera nyuma ya Ramadani ukuyemo umunsi wa mbere wa Shawwal, kuko uba ari umunsi w'irayidi kandi ni haramu gusiba ku munsi w'irayidi. Hanyuma uhereye ku munsi wa kabiri wa Shawwal kuzageza muri Sha'bani mbere yuko Ramadani yinjira, icyo gihe cyose biremewe yuko wakwishyura iminsi wishe muri Ramadani. Barakallahu fikum. Illa anna al-ulama, uretse ko abamenyi ittafaqu ala anna al-afdala, abamenyi bose bemeranyije yuko ibyiza ku muntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan, al-mubadara ila al-qada, al-mubadaratu ila al-qada, ngo ni byiza kwihutira kwishyura iminsi wishe nyuma ya Ramadan igihe umwanya uwubonye, utarinze wategereza ngo za Sha'ban zabanze zigera. Ni byiza ku muntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan yuko yihutira nyuma ya Ramadan kuzayishyura mu maguru mashya, liannahu abra'u lidhimma, kuko burya nibyo bimuha gutuza, kumva anatekanye, akumva ko ideni yari afite tayari amaze kuryishyura. Burya bitanga amahoro
iyo ufite iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan nyuma ya Ramadan bidatinze ukihutira kuyishura burya nibyo bituma ugira amahoro ukicara wemye wumva ko nta deni ufitiye Allah subhanahu wa ta'ala wa ab'adu 'anil nisyani. Ni nabyo burya nanone bigufasha kutibagirwa. Hari abantu bitinza kwishura kugeza nubwo bibagiwe harya nishi iminsi ingahe muri Ramadan, ugasanga umuntu atangiye no kwibagirwa iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan. Ibi rero iyo bikoze hakiri kare bikava mu nzira, ab'adu 'anil nisyan, bigufasha kutibagirwa iminsi wishe, bikahubwo bikagufasha kuyisiba ukiyibuka kandi ukabikora neza hakiri kare. Ibi nibyo byiza kuwabishobora ndetse ni nabyo bitanga amahoro. Barakallahu fikum. Walakin ariko nanone utabishobora igihe kiba kigihari guhera nyuma ya Ramadan, yani ubwo taban ni guhera ku munsi wa kabiri wa Shawwal irayidivuyemo kuzageza muri Sha'ban mbere yuko Ramadan yinjira, ibyo bihe byose biremewe yuko wakwisuramo. Wallahu ta'ala a'lam. المسألة الثالثة مسألة يقتت بارك الله فيكم ni mas'ala nanone ikenewe kumenyekana hanga. Barakallahu fikum. Man kana alayhi qada hal lahu an yatatawwa qabla alqada. Umuntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan, ese yaba yemerewe gusiba ibindi bisibo tuzi by'imigereka nyuma ya Ramadan? Yani mathalan urugero, umuntu afite iminsi 5 yishe mu kwezi kwa Ramadan, ese nyuma ya Ramadan byaba byemewe yuko uyu muntu agira ikindi gisibo asiba cy'umugereka, ibyo bita an-nawafil, bya bisibo tuzi abantu bakunze gusiba ariko by'imigereka bitari itegeko, ka yawmil ithnain, urugero nko kuwa mbere, wal khamis, no kuwa kane, wa ayyamil bayd, cyangwa se ya minsi 3 ya buri kwezi abantu basiba nka sunna, wa kadhalika 6 min Shawwal, na ya minsi 6 abantu dusiba duherekeza Ramadan. Ese uyu muntu yaba yemerewe kuyisiba izo somu z'imigereka, yaba yemerewe kuzisiba kandi agifite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan? Iyi mas'ala ikhtalafa al-ulama fiha, abamenyi ntabwo bigeze bayivugaho rumwe iyi mas'ala. faqala jumhur al-ulama, abamenyi benshi babona yuko yajuzu, biremewe, an yatatawwa qabla an yaqdi, biremewe ngo umuntu kuba yasiba isomu z'imigereka nyuma ya Ramadani, kabone nubwo yaba agifite ibirarane mu kwezi kwa Ramadan atarishura, ngo biremewe. Bimana bisobanuye ngo kuri jumhurul ulama, abamenyi benshi bo babona yuko ntacyo bitwaye kuba umuntu nyuma ya Ramadan haramutse habonetse isomu z'imigereka, urugero nko gusiba yawmul ithnain, kuwa mbere no wa yawmul khamis, no kuwa kane. Abamenyi benshi bo babona yuko ntacyo bitwaye wasiba izo somu z'imigereka, kabone nubwo waba ufite ibirarane by'iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan utarishura. Wastadallu, batanze dalil cyangwa se bafite gihamya batanze igaragaza yuko ngo byemewe. Qalu, baravuze bati, لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء ولا بد من أنها كانت تصوم. أما من baravuze bati Aisha radiyallahu anha, muri hadisi twabonye ko Aisha yajyaga atereza kwishura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan akayishura muri Sha'ban. Ngibi ntabwo bisobanuye yuko Aisha icyo gihe cyose nta yindi somu yabaga yarasibye y'umugereka. Uko byagenda kose ngo Aisha hagati ya nyuma ya Ramadani no muri Sha'bani, uko byagenda kose ntabwo Aisha yaburaga kuba hari somu yasibye z'imigereka, nko kuwa mbere cyangwa se kuwa kane cyangwa yawmu Ashura cyangwa se yawmu Arafa. Uko byagenda kose ngo ntabwo Aisha yaburaga isomu y'umugereka yasiba icyo gihe cyose kingana gutyo. Faqalu, baravuga bati rero ini dalili kwerekana ngo yajuzu, biremewe ko umuntu yasiba isomu z'imigereka kabone nubwo yaba agifite ibirarane by'iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan atarishura. وقال الحنابلة, abari kuri madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal, bo baravuze bati laysa lahu an yatatawwa bis-sawmi hatta yaqdiya, ngo ntabwo byemewe. Aba bamenyi ba kabiri bo baravuze bati ngo ntabwo byemewe umuntu kwifata ngo agiye gusiba isomu z'imigereka, agiye gusiba bya bisibo bitari by'itegeko by'imigereka,
ngo ntabwo byemewe kubisiba hatta yaqdiya, mpaka abanje yakwishura ideni afite ry'iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhan. Kuko Ramadhan ni itegeko, bakavuga bati rero ntabwo byemewe umuntu an yuqaddima an-nafla ala al-fardhi, ngo ntabwo byemewe gushyira imbere igikorwa cy'umugereka udategetswe ureka icyo utegetswe. Yani ngo ntabwo byemewe yani kureka icyo utegetswe cyangwa se kugikereza, ahubwo ugahugira ku cyo udategetswe cy'umugereka cy'itegeko, ushatse wagikora cyangwa ntugikore. Faqalu, baravuga bati rero ngo ibi bimeze kaman kana alayhi al-hajj, ngo ni nk'umuntu ushobora kuba agiye gukora hijja falaysa lahu an yatanaffal. Umuntu ugiye gukora hijja ntabwo byemeye kujya gukora hijja ubyita ngo ni umugereka, ni sunna kuri weho, qabla an yahujja bil farida, kandi uzi neza yuko utigeze ukora ya hijja y'itegeko ya mbere umuntu akora mu buzima. Yani ntabwo byashoboka yuko umuntu avuga ngo ngiye gukora umutambagiro ariko kuri ngewe ni umugereka, ni sunna, kandi atarakora hijja y'itegeko ya yindi dutegetswe rimwe mu buzima. Ubwo rero ngo ni nuko nk'uko bitemewe umuntu gusiba igisibo cya sunna cy'umugereka annafila, naam, kandi abizi neza yuko afite iminsi atigeze yishura mu kwezi kwa Ramadhan, kandi Ramadhan ari itegeko kuyisiba kubemera Imana. Falfardu muqaddamun ala an-nafli, ngo itegeko niryo ryibanze mu gushyirwa mu bikorwa kurenza bya bikorwa by'umugereka udategetswe, ahubwo biri ku rwego rwa sunna, itegeze ku rwego rw'itegeko. هكذا قال الحنابلة أمام بركم مذهب أحمد بن حنبل نكون كما وأما قلناه فعل عائشة دليل الجمهور يتنزه أمام من يمشي بتنزه وعائشة رضي الله عنها ويجا السيبة يسورة إمينس يشمر رمضان أروكو أبوني شعبان ينجي تقوى أبوني كارب جو نعم ييغو. أما مذهب الحنابلة بارا وزبتي إذا كانت تترك القضاء الذي هو واجب إلى شعبان من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تترك التطوع لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبقى رسول الله نعم نبا عائشة رضي الله عنها يريتين زقا agacereza kwishura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhan kubwo kwita kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kubwo kuba yarabaga ari kumwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kandi Rasul amukunda no kumarana igihe kinini nawe. Niba byaratumaga Aisha afata umwanzuro wo gutinza kwishura ibyo ategetswe yishe mu kwezi kwa Ramadhan, famin babi awla an tatruka at-tatawwu'a limakani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ubwo rero urumva birumvikana binaza kwikubitira yuko ntabwo yari gusiba imigereka kandi Rasul sallallahu alaihi wasallam ahari, kandi ikitegeko ryo yararikereje. Karongere nsubire mahangaha abamenye bari kuri madhhabi ya Ahmad bin Hanbal baravuze bati niba Aisha yarakerezaga kwishura iminsi yishe muri Ramadhan kandi ari itegeko kubwo kugira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam atagira icyo muburana igihe cyose Rasul amukenereye amubone no kugira ngo amwiteho amuhekeye nkuko babyita, niba byaratumaga Aisha afata umwanzuro wo kureka kwishura ibyo tegetswe akabikereza mpaka muri Sha'ban, ubwo rero birumvikana ntabwo yari kureka itegeko ngo ajye guhugira kuri sunna kugusiba isomo za sunna kandi Rasul sallallahu alaihi wasallam agihari. Icyamubujije kwishura isomo z'itegeko kiracyahari ni ukuba Rasul ahari. Ntabwo rero yari kureka kwishura itegeko, yari kureka kwishura iby'itegeko kuri we ngahugire ku byo dategetswe, kandi almani icyamuteye kutishura iby'itegeko bikigihari ari kuba Rasul sallallahu alaihi wasallam ahari. وقول الراجح في هذه المسألة imvugo ifite imbaraga barakallahu fikum kuri mas'ala ni ingi kurikira Islam. Man alayhi qada'un, umuntu wese ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhan, laysa lahu an yasuma sittata min Shawwal, ntabwo yemerewe gusiba zira somu z'imigereka bita sita min Shawwal, ya minsi itandatu dusiba nyuma y'umunsi w'Eid mu kwezi kwa Shawwal. Ntabwo byemewe kuyitatangira kuyishura
mpaka abanze yishure iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhan, liannaha lam tushra' fi haqqihi, impamvu nuko uyu muntu kuri we ntabwo iyi minsi 6 aba ayitegetswe kuri we. lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kubara yuko afwan ila minsi 6 ntabwo aba ari mubo ireba. impamvu uyu muntu badategetswe kuhita aba atayebwa no kuhita siba iminsi 6 nuko lam tushra' fi haqqihi, kuri we ntabwo biba bimureba. lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, impamvu nuko Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo man sama ramadana, ngo umuntu uzasiba ukwezi kwa Ramadan, thumma atba'ahu 6 min shawwal, yarangiza agakurikiza ukwezi kwa Ramadani ugusiba iminsi 6 mu kwezi kwa Shawwal, tabana ngo nyuma y'Eid, kana kasiyami dahri, uwo nguwo abona ithawabu zingana nkaho amaze umwaka asibye. mukurikiri hadithi w'Islam, qala al-ulama bamenye baravuze bati, ahangaha Rasul avuze ngo umuntu urebwa no gusiba iminsi 6 yo guherekeza benshi nkuko bayita ya Shawwal, ngo ni wa wundi sama Ramadana, wasibye Ramadan. kandi umuntu yafite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan, uwo nguwo ntabwo yitwa ko yasibye Ramadan bikamilihi, uko ntabwo Ramadani ari ukwezi kw'igice. barakallahu fikum. kugira ngo byitwe ko wasibye Ramadani ni ukuba warasibye iminsi yose nyine nka Ramadani nk'ukwezi, ukwezi kose kuba waragusibye. ubwo rero iyo ufite iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, byitwa ngo wowe ntabwo uri mu barebwa, ntabwo byitwa ngo wasibye ukwezi kwa Ramadani kose. ubwo bivuze ngo ntabwo winjira muri iyi hadith, kuko iyi hadithi abiri kubwira ni man sama Ramadana, nabasibye Ramadani nk'ukwezi bakakurangiza. kwa Ramadani ni ukwezi kuba kuzuye kukarangira, imma kugirwa n'iminsi 29 cyangwa se iminsi 30. weho ntabwo wigeze usiba Ramadani nk'ukwezi, byitwa ngo urakujuje nk'ukwezi. ubwo rero ntabwo uri kwinjira mu barebwa n'iyi hadithi yo guherekeza iminsi 6 kugira ngo byitwe ko nawe wakwinjira muri iyi hadithi. yabemerewe kuba baherekeza basiba iminsi 6, nuko ubanza wakwishura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, noneho kugira ngo byitwe ngo nawe winjiye muri iyi hadithi, winjiye mu basibye Ramadan yose. wamara kwinjira mu barebwa n'iyi hadithi, icyo gihe noneho akaba ari gutangira kugira gute kwishura, afwan akaba ari gutangira guherekeza usiba iyi minsi 6, ndetse no kugira ngo ubone ithawabu zateganyirijwe abantu basibye Ramadan bakayirangiza, ndetse bakahita banakurikizaho ugusiba iminsi 6. al-ulama yaqulun, abamenyi baravuze bati rero mu byerekeranye no gusiba iminsi 6 ya Shawwal, ibyo bita 6 min Shawwal, ya minsi 6 dusiba nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, mu kwezi kwa Shawwal nyuma y'umunsi w'Eid, kugira ngo yani urebwe n'abagomba gusiba iyi minsi, cyangwa se kugira ngo urebwe n'abakoreye isuna yo gusiba iyi minsi 6, nuko ubanza wakwishura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan. wamara kuyishura noneho bikitwa ngo winjiye mu bari kurebwa n'iyi hadith, yani ukinjira muri man sama Ramadan, muri babandi basibye Ramadan. hanyuma wamara kwishura, thumma tutbi'u Ramadana 6 min Shawwal, hanyuma ugahita ukurikiza Ramadani iminsi 6. icyo gihe nibwo winjira muri thawabu ndetse no muri hadithi. amma naho baqiyatu nawafili, naho izindi sawmu z'imigereka, ka yawmi Arafa, urugero nko gusiba umunsi wa Arafa, wa Ashura, no gusiba wa munsi bita yawm Ashura, wa munsi wa 10 mu kwezi kwa mbere kwa Kiislamu kwa Muharram, cyangwa se no gusiba kuwa mbere no kuwa kane. yajuzu lahu an yatanaffala biha, ibyo byo biremewe, izo somu biremewe kuba wazisiba kabone nubwo waba utarisura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, madama anna at-tatawwu' la yufawwitu al-farda, igihe kigihari cyo kuzishura iyo minsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, kandi iyo somu ugiye gusiba y'umugereka ikaba itari buze kuba impamvu yuko udashobora kuzishura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, icyo gihe ma laysa hunaka ma yamna'u dhalika shar'a, rwose biremewe, nta cyakubuza gusiba isomu z'imigereka. ma ma'na hada, ibisobanuro cy'Islam. havuyemo iminsi 6 ya Shawwal ira yo guherekeza Ramadan,
izindi somu zose z'imigereka ziboneka nyuma ya Ramadan umuyisilamu biremeye kuba yazisiba kuwa mbere kuwa kane ya minsi 3 ya buri kwezi. Naam, يوم عرفة يوم عاشوراء n'izindi somu z'imigereka biremeye kuba wazisiba. Naam, kubera yuko ntabwo igihe kiba kigihari cyo kuzishyura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan. Gusiba kuwa mbere cyangwa se kuwa kane sibyo byabangamira kuzishyura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, ntabwo byabibangamira. Barakallahu fikum. Igihe kiba kigihari nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, ubuzishyura igihe kiba kigihari nkuko twabibonye kugeza Sha'ban igeze mbere yuko Ramadan yindi yinjira. Icyo gihe cyose kiba kigihari ubuzishyura. Barakallahu fikum. Amma naho 6 min Shawwal, iminsi 6 yo ni mpaka kugira ngo uyisibe ugomba kubanza kwishyura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan. Naho izindi somu z'imigereka zo biremewe rwose kuba wazisiba kabone nubwo waba utarishura. Barakallahu fikum. Fa'ala kulli hal ayyuha al-ikhwa, babani wa Islam, ibikwerekana agaciro cy'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Ibi ni ibintu umuyisilamu agomba kumenya ndetse akanabiha agaciro, akanabizirikana, kubera yuko ayyuha al-ikhwa babani wa Islam, uko byagenda kose umuyisilamu akeneye kumenya idini ye, akeneye gusobanukirwa buri ibada yose akoze ayikorera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose dutegeka kunoza ibyo dukora, ibada zose dukoze tukazinoza. Inna Allah yuhibbu al-'abda idha 'amila 'amalan an yutqina. Allah akunda umugaragu ngiye agize icyo akora akakinoza akagitunganya, ngo burya Allah arabimukundira. Ni nuko nkuko yikoze ibada y'igisibo ukayikora uyizi, ibi byose ubisobanukiwe, ukabikora neza ukabinoza, burya ngo Allah aragushima kanagukunda. Ibyo ni nabyo Allah subhanahu wa ta'ala badukeneyeho. Barakallahu fikum. Ayyuha al-ikhwa babani wa Islam, ta'allamu al-ilma, mushakisha ubumenyi ku dini yanyu, muharanire kumenya ibyatuma mutunganya ibadati zanyu. Idha aradta an tahujja, nukenera gukora hijja, jubanza wige usobanuze, ubwire abantu babwire uti mundangire mumbwire uburyo inwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze mu hijja nanjye kugira ngo bari ko nkora. Idha aradta an tasuma, nushaka gusiba baza ubwire abamenyi babwire uti mumbwire Rasul kayfa sama, ni gute yasibye, ni nibikirindaga mu gisibo cye, ese uwo byagendekeye gutya yabigenza ate, Rasul yavuze ngo iki, hakaza wa hakaza fi salat, no musala nuko idha sallaita, nushaka idha aradta an tusalliya, nushaka gusari jubaza uvuga uti mumbwire kayfa salla an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni gute Rasul yasaye kugira ngo nanjye bari ko nsari. Kama qala alayhi salatu wassalam, Rasul yaravuze ngo sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musari nkuko mwambonye nsari. وهكذا ومسلم نكون يقول كجنا الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا بتوفيقه، فرسل الله يكون تيرينغونغا وأن يؤيدنا بتأييده. أكاد تيرينغا بمبتوغو كجرانغو أدشرب زي كورا عبادات زي كانت تزكرنا زي تونغاني. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نسأل الله يكون توبرنا كويس بجاه بداية شمر سانجي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر كتغروش رانغا إن شاء الله. تزاكم ubutaha. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.